من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسند هر چی الله رب العالمین، صلاة و سلام خدا به سر پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک می محمد علیه الصلاة والسلام و لسر معلومات ویه هیجا و حوال و گرین میه گودریا خودی ده جهاد و خبات کرنا و لسر چقا ایگو پی ریچ و شوپاوان بمشن حتی روژا قیامته. 25 ماه آذار سال 2019 روژا دوشنبه لگند خلیلا هم وی درسات خوین رياض الصالحین حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام در حق خیر و باشیا برچیبونه ده، یعنی انسانی نی تیر بی نگو همه ذکر خود داگری بدوسینی و هرتمی تیر بی برچیبونی نه برچیبونا که موج نیزا بمره نه تیر نه برچی، یعنی کم خوارنی چخاسی باشیا بی هیا فیدا بی چیا یه بحثا بکی. اول رب العالمین دو سورة مریم آیت 59 و 6 واکرمت کی فخلف من بعدهم خلف پشتیوان انسان قنجرا پشتیوان پیغمبر و صالح آرا هنه کتن شوناوان دا پشتیوان پیغمبر و صالحا هنه کولو هاتن شوناوان کتن شوناوان دا بو چکرن الله الصلاة لميش ترقاندن، يعني دبش لميش فران واتبعوا الشهوات والبي داخواز نفس اخوا والشهوات دلي خوشو هم دلي واتش خوست او كرم پشتی وان پیغمبرارا و پشتی وان اتباعی وای قنج و صالح را کومک انسانی ولو هات شونوان دا گل میجا خوا وندا کرن ترکاندن دبش المیجا خوا قران دوان امتی بری دشی خوی تعالی المیج سروان فرس کرد بلی ایدی المیجا وا بچه شکلیه یا ما بچه شکلیه نو وکه بیانی المیجا واجی لو وکه یا ما بو بچه شکلیه مزان هاي هر امتی دا المیجا بویا و اتبعوا الشهوات و او كسبون تابعي شهوات أخوة لبي خستكي دلي خوشون هم دلي واتش خست أو كرن وكان هذا زماني والبحير هامير كيف أخو ميزين أيلنجا نابي حرامية كنا أيلنجا نابي الزناي كرنا سبقلي كنا عشق جلي بأدب وبحياة ويل خبكن نابي كرنا أزقلك آزادي اب نازادیه اب بأدبیه بحیائیه فحشاتیه فسوف يلقون غيان اب انسانی حالو گودبش میجا خو قرانا والپی شهوتی خستکی دلی خو چونا اوید پیش دبکبنا آگر جهنمی دینا خو بدید انسانی کو بی صنعتی بمشول آطازین آروتن ودبار وبند وفلان ودبر ايغو في مسلكيت كين مجا خوش نكارك كي نكارك بكي قيافتي ويش ميجر نمسعينا او كجامة معمولة سكرتارة بجنة طنقك ويل خوكي طازي ويل خوكي بطريش كنا ويل خو بكي ليبي خو بوياق بكي خو مقياش بكي ويهالي قوافيري چوه دعوته چوه گوونده مجانی کو هات مجا عصری هات وقتی کو هاره تسمیش بگیره رو بگی هم قیاشا ویشی چه کاری جاری که هاره خو مقیاش بگیره قافه و جلی خوی میشی شی خور نبنه جنن نخمان دی چوه دعوت چوه رقصه چوه گوونده او معمول وی دایره وی شکلی سکرتارا پاترونه کیا مهندسه الشركه كده شويش الميجر نام سعيدة نقال الميجر كي ناقا أبانا ويد تاليا تالي كمن جهنمي دا إلا من تاب إلا إيقو توبة بكي
جبی صنعتی خوی خراب دبش برده پوشمان ببی و آمن و ایمان و باوری خدا بینه و عمل صالحا و عمل کی صالح قنج کاری که گو خدا پیغمبر جه راضی عمل صالح چیه؟ چقدر تشتی گو خدا پیغمبر جه راضیه تشتا گو رضا خدا پیغمبر بینه بیا و نتشه که قنجه ها فاولئک ابانه ولو يدخلون الجنه ابانه ويبكبنا جنة دا ولا يظلمون شيئا وتظلمك جلوانا يكرن يعني حسنات واش قنجي واش خيري وا كيف نايكرن وش قنهي واجي ناي نزيد كرن اما بآيتي مدافع يمكرن قو انسان هم نلقي شهوتي خوستكات دلي خو مثلا دلي زعق وانيت خوازي اما يدي دلي تزعق خوازي اما تي بخوي وقت دواره تي يعني و میدا خو بک سه بحرکش خوانیرا بحرکش آبیرا و بحرکشی بود کاربه نفسا خور راحتی بده بستین یوتی گام میدا خو داغنش خوارنی وش آبی یکایی بهنات نفسات وی چلو چوی یعنی بنا هم دل مود چیه دیش مود دبشه بردی امش بدنی را وش صحت و تندرستی انسانی را باشتر چیتر دبحثاي قارون دا سورة قصص آيات حفتي نه و هشتي اب قارون ابجيش قومي موسى خواه تعالى بما خزينة نولو دابوني دا حنجي خزيني ويزعبون مفتاح خزيني بكوتك جماعتك انساني خورد يعني دراش طوان نه جماعتك اسلامي خورد بان نكاني مراجنا مفتاح خزيني بي دايدي روجه كي اب قارون دركت على قومه فخرج على قومه دركت ناب قال لي خوا في زينته ولد وي خمس حتايا خدا وموزاني قويد زنجينك مظن وسروكك قال قوتن الذين يريدون الحياة الدنيا اوي قوش حياة الدنيا جيانا الدنيا دخستن ميلا وعشقا وبسر دنيا بهبو قوتن يا ليت لنا خزيش مرج يهبانا مثل ما اوتي قارون وقت شيء قوش قارون رهاتي داين وقت بيش سروت ومال ملكي قوش قارون رهاتي داين خزيش مرج يهبانا داني إنه لذو حظ عظيم ولا بحرك مظن جيرا هيا فايا وهي زح مظنا وانا ايقو حياتا دنياي وجيانات دنياي دخستن خوزيا خب قارون آني قو خوزي تشتي قوشويرا هيا شمرش يهبانا وقت قونها ملت ايمات بخوزي اب حياتا قو صناعتي وشقيتي فطبولتي آتيدنا او زنگينيا او پريوا عربيوا لوكس خانيوا فيلايوا بخوزي همشي وكوابن هم خوزيا خباناتين نابي ولا وانات حرامي دنت فحشاتي دنت قماري دنت بالزنايبا حتى اومان كيل خد روتنكي خطازينكي وپردنينا حتى اوي دوا فيلما دا وي طازيبوني وي روتبوني وي حياي بي ادبيه شرميه زناي فحشاتي نكي دوي فيلمي دا نبي جنايكي ووكا قوشينو ميري هم بري هم نراسن وپردنينا ايمانا خد فروشي حتى تقولوش پرا قزنجتكي وهمشي قزيا قباطي همشي هن بنا صناعتي وشقيتي مانكين فوتبولتي نقنا او برشمرشي هذا عيني وكب قزيا قباطي وقال الذين اوتوا العلم وانيقو خدي علم قل خدي علم دابوان جوار قوتن ويلكم هاي خلين سرنو هاي مال خرابنو وين جوار بي صواب الله خير صوابا خدي خلاتا قو خدي بدي چهتر لمن آمنا جوی کسی کو ایمان و باوری آنی به و عمل صالح کرده خوزیا خو بینین کانی آیت ہمیں صورت قصص ہمیں باش ہمیں صورت قصص اب آیت دباسا قارون دا ہمیں بیشن أري قارون مش قومي موسى والظلم وزورداري بسبب ملتي قدك خو تعالى ما خزينة نقول دابوني دقوم مفتهيوي بجماعتك إسلامية خورد هذا راكن قومي يجد قوت الحياة بطر نبا فخر فرصة قرتيا قد في مالي ونكا خو تعالى حاجة إنساني قرو وكبار ناكي
و بوی مالی کو خود دایتا مال آخرتش پر په قزنج بکه یعنی بوی مالی دریا خود د خرج بکه د جنت قزنج بکه و بحرا خویا دنیا شي بیر نکه یعنی بشه بخوشی و چرا خود قنجیل تکریه تجی بوی مالی خود قنجیل خرکه بکه و فسادیه لسر وی عرض فقر و فسادیه نکه خود تعالی حج انسان خراب کرو فساد ناکه ده ایدی قارون چی جواب دا گو نا گو ابیا اب نه خود دائمن گو اب زانبونا من جمره هاتی کن یعنی ازی زاناما شهر زاما بیرورم ازی شومم ازی جهاتی ما مبزانبونا خو جهاتی بونا خو اب سلوت دست بستیا ایدی خود تعالی جوابا ویداد بماقی نزانی گو خدا بریاوی گلک انسان برنه هلاکی گو جوی دها خورتر بون و مال وانا جی قارون زحتر بون و خود تعالی روجا قیامت انسانی گناهکار شخوی پرسا گناه واجی نایی کرن یعنی شخوی نحو جبی ما چما ما اب گناه کرن دیدی دوی وقتی دا خود تعالی دبی موی و تبلی سراياوي تبلي قصراوي ما تعرض منوخ كر نا كوملك جماعتك كوي اوردك كوي قو آري يمكن هبون و آري كاريا بشناتك نجغين يخودي كزكي قو آري يمكن نبو ديدي آماني قو دو بير خوزيا خو بيتاين قو خوزي وقت شتي قو قارون هاتي داين خوزيش مرة جاتمان داين ها يقوتن قو وي خو تعالى قو رزق فرد كي تمام گو خطالا ای گو بخوازی رسق تنگ کی فرد کی ولا گو خدای قنجی منع کربانا یعنی بیا گو مال ندائما وکا قارون اب قنجی کلمه کلیا گو خدای منتا خو منع کربانا ها ایرو امشی امی قارون را امی بن عرض ببانا قارون تبی ثروت آقا و تبری خانی خود عرضه ده نوق بون و تعالی وعده عرضه ده نوق کرد ای دیوانا پوشمان گو باشه گو امشی نو کوي بنگو کوي بانا انا امشي امي بقارون را امي بن عرض بانا ايدي امشي نها مسلماني ما دبيها بلا پرورن ناموس چه دين دي چه حياة نينا فيتي نينا يعني حياة ام مسلك نمسلك اسلامية حرامة تمام پره پی بتين لمحبت بي سلبي گناه كچامني بي مهندس هو هالي شركتك كده بشغله دوي شركتي ده هزار حب زلامي عيش چيه هنا ودنابا واه هزار حب زلام هذا چه بي قيافتي طازي وك جيلك بكي نابا غارانك دوار وقاده چاوي وازلام حموال بي بيركيا عيش چي وكارمنده بو اب شش من حيبن شش حيوان صادق وانا نچون مالي وحمو قرقرنا حتنا وچاوي بيركي كبن يعني هما تنا من بو ناك بچابا بزمانه بدب بحساوي تكن او ناچنا يعني بلا قولينا ايه بلا او كچك مالا قولون اشتبانا وبلا نكتمانا وي غارانا سلام ادا وحمو يدي بحساوي يكون بها افدراوي حاله افدراوي حاله وي پاترون وي چاوي خبردي پاتروني 5-6 ساليا سكرتاراوي يكا 20 ساليا 18 ساليا آخوشكا سپحيا خملانديا قوافركيا ماقياشكريا پاترون وی چابر دیده وی تعجیز بکه و بلا خلی ده و کچک شی برزا خو پرزافن وی خب ده ببرد قیمه خب وی بیناموسی وی زنه فحشاتی وی بینی هر روی چک من تلویزیون ده تشتی حال دنه نشاندن ماقیم نبینی ثم دعایت کتنی دا خطان ویجی ثم لتسألون یومیزن عن النعیم رجا قیامت و نیشبان نعمتا و نبر پرسیار کرن نعمتي بو خدي الوكلنا وجا قيامتي بي حساب وكتبي ويش وبسطيني ناخذ لازم النعمت ده حلالي ده وانا شغلان دريا خدي ده رضا خدا ده وانا شغلان ده دعاية كدي ده خد تعالى بيجي سورة إسراء آية 11 من كان يريد العاجلة كسيكو دنياي بقازي يعني بمش دنياي خشيات دنياي كيفات دنياي تقازم عجلنا له فيها دبي أميت تيدا بلس بدني دا تشتي قوان بخازنش كسي قوان بخازنم بمشكلة تخوص أمي والقاسي دنيا بدني دا لبلي ثم جعلنا له جهنم أمي جهنم جيرا أمي تشيكن ويصلاها ويكبي جهنم دا ومزموما مدحورا ويزماوي وليكرن ويش رحمة خدي وليش وليكرن تو دنيا يتقاضي تمام اشترامي دنيا بدنتا
کسی گوان بخوازن مقاسی گوان بخوازن همه دنیای بدنه دا لروجا قیامت همه تیخن جهنمه دا و رصید و رسوا ببه و ایج رحمه خوی تعالی و دول کتیبه دیاما عائشة خدا جي راضي به پیرکا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبه مالباتا محمد جنان جي درو جان سر هر تیر نخوانا يعني قد والله ايرو ما تیر نانه جي خوار اذا ايدي الصبا جي امي خون يا ما الصبا خواريه ايرو جي دس مكبه ايرو دس ما نكتيا ايرو دس مكتبه الصبا دس ما نكتيا مالباتا محمد يعني نه پیرکی وی هبونا و هر نه پیرکا دمالا هر نه پیرکا دا گل بوانا دروجا سر هدو شنانی جی تیر خوارنا تیر نقوان حتی پیغمبر وفات کرشی مالباتا محمد دروجا سر هدو شنانی جی تیر نقوانا دمش گوشت و برنجی و ترشکی و فلان و بیوانی بقره جغینی با نان تانی گل بوالا ها ایرو تیر نان خوار نخوارنا دریواده که دیدن به جروجا گو پیغمبر علیه السلام هاتی مدینه مالباتا وی تیر نخوانا من طعام البرج شخوارنا گنم سه شبا لپای هدو نخوانا سه روجا لپای هر شخوارنا گنمی تیر نخوانا دسمانه کتی 10 سالا مدینه درباس کت 10 سالا سه روجا سر هدو خوارن تیر نخوانا ایرو خواربه حتی که دید دسوا کت 4 روزی دید دسوا کت یعنی سه روجا بسر هدو دسوا کتی نه پیغمبر علیه السلام حیاتا وی بیشکلی در باز نیدی امام روزی 10 تخلیطات اینه سر سفره امی هنه که جواتان کنی دیتر امی باوش نه چوپه شوی دی با شرکتا لبا اوتیلا لبان چه ناوی وا لبا لقنتا لبا دبره او کی شوی دی نیوه خوانه بهتر داوش نه چوپه عروه پری عایشه خودش راضی به والله دبي عروتش عايشة بيشتيا عايشة ديش عروت بيجي والله أي كل إخوها من أبيش خوارزكي خالد بيجي ديام عايشة دبي ما بيركي بيخمر مال هيبت ميزان وديس من هيبت ميزان وديس من هيبت ميزان سي جارة هيب قدرت كد يعني دم هذا يعني دنابات ده هيبادا لأنها هيب دركت جارة كديشي ومنضا بدي صدر كبابو نقلة كديشي ودر كبابو سي نقلة مديد أبابو دهي وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قد دهي بسرها بدرباس دمون دمالي پیغمبر دا نه بیرکیوی هبونه دمالا هر نه بیرکیوی دا آگر جبوی خوارنه نه آتی پیخستن گل بکام خوارنه که بسر آگر کلان دی همه بخون خوارنه سر ایگر همه بخون خوارنا کلامی دست من نکتیم یعنی خوارن نبویه بام دین سر تفکه ام بروشا خود دین سر تفکه سیتلا خود دین سر تفکه ام خوارنه کش خوار بکلینن خوارن نبو که خوارنا سر ایگر گفت دست من کمی نید نبویه دهی یعنی دنوا دهی بادا روزه که گفت بروشا ما چوه سر تفکه چه نبویه ام گو نخواه یا خاطی که و چلو حیاتا خو دومان من چلو و خو خودید که گولا هر دو تشتی غش یعنی خورمه و آب یعنی ما آب خوار خورمه آب و خورمه یعنی دمه در باست بو خوارنه که گرم دمالا مدان لسر آگر چه نبویه دائما مثلا دو آب و خورمه خوار جانش پیغمبر جیران نمی انصاری هبون و هناك كهرت مهركي و دوار مواري وهبون پیغمبر را هناك شير دشياندن او شير جمتقار وخلاص جوي شيري جداما و باز ايوان هبو هناك جيران پیغمبر هبون انصاري باز مزيوان هبون شير دشياندن جمالا پیغمبر دشياندن پیغمبر جي او شير داما انا خواهب تشكي دي قوان بخون نبو نگو یعنی غلب و حمو کسی دوی حالی دبون کافر دیسا و تنهات خوشیه دبون و زحفیه دبون و بلوار راخستی و صفره خوارنه حیاتا پیغمبر علیه السلام جیانه و بشکلی دوام کریم جابی سعید مقبری جابولی را خودش رازی به دبر قوم کی ربولی پازکا براشتی
پازك شخورة براشت مسر ايقر پازك البر وابو باكني دو گوور تجي بخوا نخوار ويسلامي گو حيرا گو پیغمبرش دنیای چو گوشنانه جي تير نخواريا ايد ازي چاور مسر بي پازا براشتي ازي بي گوشته پاز بخون پیغمبرش تير نخواريش دنیای ايد از رابم دبر مده ناچه خواري بزورم بي گوشته پاز بخون اولو ابو سعيد مقبولي ايش قبيله مقبولي ابو ديسا انس خدش راضي بيت بيغمبر عليه الصلاه والسلام حتى وفاة كرجي لسر صفراء خوارنا خواريا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على خيوان حتى مات حتى قم مريجي وبيغال ورونشتيان لسر صفرك خواري جير البردستي وي رحات صفرك راخستي خوارنا جي بخو يقولوا نينا و ناني تنكجي نخواريا حتى مر وناني نرم يعني ये مرقق يعني ये ناني نرم او هكا ناني كي هش قتك ناني هش دسكتيا خواريا ناني يقول بكازي رونه هذا صر صفراء وزال خوارين ديسي تقليد خوارين البرمن عامل بينا فرش فر بخن بيغمبر عليه الصلاه والسلام كله خوانا ول دس نكتي بو بخوي هكا قتك نان بيد دس كتيا وقت دي جانا زارو دراجنا قتك نان ودچن دخون يا تكبر عيشه كيدي عاجله دراجه قتك نان تخوي اول يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام وقتي وي گوبرونا وكا خوارني دس بكبه بينا فرق وش فرق خواني بخوي اول پیغمبر عليه الصلاه والسلام نخوان ودي تجاري پیغمبر عليه الصلاه والسلام قضاء قلم ديشي بچابه خونه ديتيا يعني قول بابا قزكا گوشته به قلم ديا براش ديا اني بري وكا قرالي دنيا ازي بكم پیغمبر افشي نديتي بچابه نعمان كل بشير خديجة راضي به دم من پیغمبر ودي ارش تابعين على البشير بشتي وفاتا پیغمبر اب نعمان يديش خلقينت بيجي دم من پیغمبر ودي خرمنا گو پیس کے خدا گري خرمش بدسنت كتن جانا يعني كا بلا كل ما خرمه هبه گو پیس کے خدا گري اوش بدسنت كتن سهله كل سعد خديجة راضي به ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية من حين ابتعاثه الله تعالى النقية شيء خروج الحوار آرده بيجن كري يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام آرده كي خوشك وسبحي بيجن كري وبه نانيوي دست بكبه حتى مرجي جروجا قوي بو پیغمبر حتى وفات كرشي خده رحيبستان جي يعني يقولوا نانكي آربانكي بيجن كري سبحي قو نانيوي بخي دست نكتيا اگو ما قید زمانه پیغمبر دا ما موخل هبون بیجینگ او گو پیغمبر علی رابی جواب داد گو پیغمبر علیه السلام موخل ندیت نجروجا گو بو پیغمبر حتی گو خدای رحیبستان دی یعنی اولو موخل دست نکتنا موخل نبود اینا گو و چلو وقت خوار نانی جی بی موخل کلی بی بیجینگ گو مد امه بهيرن وي جي وبهيرن وامي بفكرني كالكاوي هاري تشتي البر بفكرني تشو تشتي دي امي بچك اوف ليك نرم بكن كنا وقت هبير وامي مولدك امي حديث يجي بخير ابو هريره خديش راضي به ام غير باش بدنا به حديثه دبي الشبكة يعني روجك باش بين أبو هريرة نبينا نظام روجك بو بروبو نشبك بو پیغمبر دركت شمالي شمالا قدركت پیغمبر فإذا هو بأبي بكر وعمر هات لقى أبو بكر وعمر هات پیغمبر الشبكة شمال دركت لقى أبو بكر وعمر شي هات پیغمبر جواب برسي ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة يا في ساعتي تشتي وش مالا ودركت درخست أبنا ساعتا قوم وش مال دركبي خير وش ما دركتن أبو بكر وعمر قو يا رسول خدي قو برتشيبوني أم درخستن المال جنيزة أم هوي داركر برتشيبوني مجمال درخست ما قو كام جمال دركب ده هم بركي وتعالى نصيبك بديما پیغمبر قو
گو اصون خو بوی خدای گو رحم دستم ویدیو گو اجی عینی ولی بچوبه جمال در خستیا عین تشتی اجمال در خستم یعنی برچیبونی اجمال در خستم پیغمبر جی جنیسا جی برچیبونی المال اداره نکریا المال تشتگی نگو بقی بمینه و جنیسا بمری جمال در کتی کاش در کبن اما خود تعالی بما تشتگی ناکی نصر دبی ابو بکر عمر به حبر رابون به پیغمبر چون مالا زلامکی انصاری میزان با او زلامی انصاری نل مالیه پیرکا مالی او دیتن پیرکا مالی گو مرحبا سر چاوا کرم کنورن پیغمبر علیه السلام جیره گو ما فلان کس یعنی زلامی تیکانی گو ولا گو چوا آبک جمدیش منه بینه چوا کهنیه گو آبش منه بینه يستعذب لنا من الماء آبك جمدي آبك نوش منه بینه ها اولو حتی دوی کلی که ده انصاری هات حتی پیغمبر دو پرسه اشتیرکاوی کا خودی ماله فرانکس کانی هی اولو مشولن حتی اولو ای انصاری تی خودی ماله هات لپیغمبر و حوالی میزان ابو بکر عمر میزان گو الحمدلله حمد الله ربی ایرو مهبانه من چیتر مهبانه کسی دینینم کیفا ویزا هات گو مهبان یعنی پیغمبر و ابو بکر عمر ابانا مهبانی بینم ما احد اليوم اکرم اضیافا منی ایرو مهبانی مچیتر و قنشتر مهبانی کسی دینینم رابو هات جوار كهرك بعصق فيه بسر وتمر وك ورشيكي وك شقلكي داري خرما اني هنا خرمه هش وهنا خرمه طر بيبون قد كامن بي ورشيه خرما ونبخن وراشتا كيري پیغمبر جيره قد امانتها قصاقو بشير بي وينا قرينا وانا حاصل شو جوارا قصر قران وجوشتي قصي خواست خوارن وجوي چقلي داري خرما هنا خرما بيبون او خرما جي خوارن وآبجي بخارن او آباقو نوجوارا شكهنية شتالي هاتبون آبجي بخارن چه زماني بو تير خوارن وتير آب بخارن تير خوارن وتير آب بون رسول خدا ابو بكر عمر قد قو والذي نفسي بيده أصون خبوي خداي قو رحي من دستي ويديا هاوني ون سؤال كن لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ها رجاء قيامتي جفان نعمتها بين نعمتي قو بيكيني وخواري وني رجاء قيامتي حسابي في خشي فا خوارنا ونبدن برچيبوني وشمالا ودرخست ونفقريان ونبقريان ماني حتى قو اب نعمت بو نصيبه وبسري ودهات وني رجاء قيامته ويخدال حسابه بنعمته جوبيني نبي بأبقن جيها من الوكر ده ايدي ارجارك بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام هالو خوارنه که هالو خوش خواريا اي ما ايدي هالو خوارنه هالو البرمنه امهيشن بياو تشتك نينه قوان بخن امه تشتك جو تشتك ماي حمامه بابش نتشوبي ايدي ويخدال چوا ايدي امه حسابه بيچلو بدنا خوده خدا ما محاب ودائما محافظة بك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دا فازوا بان غوازيه مهني دابي ابا حمد قصنا رضي الله رب العالمين